Hello guys, norok bahai tongbai asa ke norok jo tono kaham no tongbai na hingke ang motamuti kaham no hingke tabuk hingke ang market o thang tongo local pura sini local market hingke tabuk na hana di yang hingke pura bolong mang mo naithotok tongo mo jaga bo kaisa norok phaikang ke sini yang phaikang ke mo lama onek naithotok jaga norok nugui mankana mo busuk naithotok tong hingke tabuk ang 10 kilometer haksal chini parabai bazar ngangke o jaga o thangoi tongo ani dol bai norok no bazar thang ang tamo pai norok no phuno gano hingke ani channel no tabuk bo norok subscribe khaye ko hingke subscribe khaye ready bell icon sini ko ngesini ready ketal ke boro jodi nai tong hangke full support khaye kochokoti sini khai di hingke tabuk hingke ang bazar thang norok no phunuk sinai tabuk hingke bazar o sok paijak eko moso nahalai tongo hingke moso nahamani pore hingke chung boro thanai abo bo norok no phunu gano moso ni dam onek kobang hingke tabuk hingke chung eko final pura wahan dogano phailajak fresh nahanai mo mangso onek kaham tabuk ke chung mangso rok pai akoni pailajak hingke chung tabuk thanda dogano sopaijak sini oksai kuma sorbo ni jinis namjak yak bai thang amoni bogot belai no thogo bong kasini local favorite thanda oksai kuma hene sini jago bono oksai kuma kai jo tono sini yang okwai video tabuk hingke jono ek pack nahara angkai ek pack ri tongo hingke tabuk hingke pura kwai thanda sing kwai sanani naharjak tabuk hingke sok pailajak nogo hingke tabuk mangso rok no chung heleboi akonoi songlai bahai ke song norok no phunuknai chajak hingke subscribe khairi chajak hingke subscribe ta khai dita hingke tabuk hingke nai di pura songoi swnambai akonoi songoi akonoi montui ungjak norok no ang bok sama rok phunukliya joraman mane abo phunukliya ta joraman ya phunukliya hingke nai di mo pura tabuk hingke current asmi baki hingke tinini blog video oro no painai malai next blog o jotono kaham kurung tongbai di।